Fi yw Cwldwd ag heddiw, da ni am fynd ar yna expedition. Dwi'n smasho botona. Sorry. Ag yna i bwyd. Yay. Okay. Dwi ddim yn meddwl bod o'n peth da i bwyd gyda bwyd fy rwan. Ond anyway, dwi am mynd i'r cafern, ond aros eiliad. Ia, aros eiliad. achos dwi angen cael fwy o stwff. Ie, gwneud hynna, ie. Okay. Dwi angen chopi lawr coed. Dwi ddim am chopi lawr coed fi. Achos dwi'n licio coed yn fi. Am coed yn fi'n amazing. Yes. Okay. Dyna fo. Mae o lot haws. Mae o lot haws i torri lawr coed. Okay. Chop, 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 chop. Nothing cool. My name's Bear Grylls and I'm gonna stay in the wild. Yeah, dwi'n mynd dda am the Bear Grylls impression. Dwi'n byth di clywed Bear Grylls o blaen, so yeah. So dwi'n bach yn clueless, so yeah. So, heddiw, rydyn ni am fynd y cafern am expedition! Boi. Okay. Hedig. Wow, ydy ti fi? Okay, dwi'n sugar candy. Okay, sugar candy handy. Siarad! Okay, lle mae o? Oh gosh. Ha, mae ddim yn gallu lladd fi. Ha, mae o'n hilarious. Cool. Dwi wedi lladd Enderman cyntaf fi, sy'n technically nech fel Slenderman. Dun. Ag mae'n pretty anodd iddo chi ffeindio Enderman wrth ymwyl y dŵr, achos mae Endermans yn casau dŵr. Wow, ma' hwnna'n weird, ond cool. Ha, creeper. Ti am farw rwan, achos dwi'n thug. Oh, pugs not drugs. Ti jyst yn lladd o hun am ddim reswm. Dyna pam tylwch chi ddim lladd eich gilydd, na chi explodio. Ac os da chi'n lladd, mae o'n ddrwg. Na chi cael serious consequences. Dwi ddim yn neud dim joke amdan hyn. Tylwch chi ddim lladd rhywun. Tylwch chi ddim brifo neb. Okay? Sorry. O'n i angen neud hwnna'n serious, achos dwi'n cael ei sponsor gan Comic Relief. What? You might be asking. Wait. Oh! Okay. Sorry, she meshed a minute. I messed up, guys. Okay, dyna fo a wedyn. Papur lawr hwnna. Dyna fo gynnau loads. Wow, mae hwnna'n lot. Wow. Illuminati confirmed, sorry. Mae ffrind fi wedi bod yn dweud Illuminati confirmed loads, so. Yeah, diolch rhywun, ffrind fi, Elliot. Okay, so dwi'n popio hwnna, ag hwnna. Ag yna aros eiliad. Dwi'n gwybod bod dwi jyst yn cymryd y mic rwan, ond na dwi ddim. Dwi ddim yn cymryd y mic, okay? Okay, dyna fo. Dwi'n gwneud loads. Achos byddai yma am... Dwi'n gwybod faint, jyst dwi'n fod yn lot.
Can I be if I make a scene? Jabbing in my magazine. Sorry. Okay, dwi'n sortio inventory fi. As pam sa angen hwnna? Actually, just in case, na ddod o fo. Okay, na ddod bach o pren. A wedyn na ddod o hwn. Da chi beth yn gwybod, alla byddwch chi angen rhywbeth. Fel test i eich resume. Sorry, dwi'n bod yn really serious. Dwi'n eisiau. Dwi'n eisiau bod yn serious. Dwi'n eisiau bod yn funny. Fel dwi yn. Bob amser. Da chi ddim yn judgeio fi. Dwi yn funny, okay? Da chi'n chwerthin, okay? Da chi fod i'ch chwerthin! Ie, dwi'n ffeindio stwff. Okay, dwi'n lwcus bod dwi'n meddwl dwi'n ffeindio hwn, achos dwi'n licio fo. Achos mae yna coal mines weithio yn Cymru. God damn! God damn Taylor Penryn. Pam ydych chi angen cael y pobl i wneud gwaith ydych chi? Blwyddyn 6 oedd yn hilarious. Sorry. Okay. By the way, gen I ddim problem meddygol, okay? Eisiau dweud hwn episode cynta, okay? Gwylio'ch fideos fi. Dwi'n funny, okay? Okay, dwi'n funny. Gwylio'ch fideos fi. Wel, da chi'n gwylio'ch fideos fi, wel. Wel, dwi'n probably dangos hwn i dosbarth fi. Hello, sut ydych chi? Yeah. Ffilmio! Dun 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 dun. Okay, dyna fo. Actually, talai symud hwn i fyma. Actually, talai symud hwnna yn fyna. No. Felly ti, mae yna un. MLG po skills! Sorry, hwnna beth i sgwennu ar gwaith cartra neu ar edrych fi. MLG po skills! Sorry. Dwi really angen cael haearn. Dwi really eisiau haearn. Haearn is bay. Sorry. Just... Dwi angen siarad. Neu byddwch chi'n ffeindio fo'n boring, achos... No commentary, no likes, no dislikes, no something... Commentary, don't be voluntary. Because my name is Jerry. Pam. Okay, so dwi'n mynd I lawr. Ag... So far, mae yna dim byd. Haearn! Woo! Yay! Wow, oedd hwnna'n really divin. Well, anyway. Yay! Un bloc, 2 bloc, 3 bloc. 4 bloc! Felly ddim yn fod fwy na... Felly ddim yn fod fwy na hynna. Okay. Wel, hwnna'n okay. Fain ges I? 5. Wel, ma' hwnna'n okay. Ma' hwnna'n okay, ond... Meh, wel, dim ots. Ydych chi'n ennill, ydych chi'n colli. Wel, motto fi ydi, dwi'n ennill!
Dyna fo. Dwi'n ffeindio bod y ffordd yma'n hawdd achos gyd dwi'n gallu gwneud yn literally mynd fyny achos dwi'n amazing. Amazing, basa tracing. Da chi'n gwybod, maen nhw wedi enwi fath o material ar ôl Pikachu. Do. Enw wedi Pikachu'ryn. Dwi ddim yn rhoi ffibs. Dwi'n dweud y gwir. Achos o dwi yn amazing. Okay, dyna fo. Pop. Plop. Okay, dyna fo. Ond dwi'n cario ymlaen. Cario ymlaen heddiw ma. Dwi byth yn neud dim byd. Yeah. Okay. Oh. Sorry. Hopefully chi ddim clywed yno. Sorry, dwi'n burpio. Dwi'n sorry. Dwi'n sorry bod dwi'n existio. Sorry, with a hudge. Okay, dyna fo. Ac ganddo ni rhyw munud ar ôl, dwi'n meddwl, yn recordio. Dwi'n meddwl. So, falle dda fi ffeindio rhywbeth neu ddim. So, bydd pennod 11 ag 12 yn cario ymlaen hwn. So, bod yn edrych ymlaen am hwn, achos da chi'n cael lot o episodes o hwn, ag mae'n fod amazing commentary, achos gen I ddim byd i siarad amdan, a dwi'n sy'n fod i siarad amdan ysgol. Flint, a wedyn beth dwi'n gallu gwneud, dwi'n gallu rhoi heian wrth ymylo, a wedyn dwi'n gallu gwneud tân. Boom! Tân. Boom, boom, boom. Bomb cheddar, boom, boom, boom. Cash money, boom, 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 boom. Cash money, boom. Sorry. Dwi'n sorry bod dwi'n canu. Dwi'n sorry bod dwi'n canu dda. So, mae o'n... Mae problem chi bod chi di... Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh, guys! Mae'n gallu bod lava. Dwn, dwn. Cash money, dwn, dwn. Room with honey, dwn, dwn. Cash money, dwn, dwn. Okay, so dwi am wneud, gosh, okay. Phew, okay. Dyna fo. By the way, dwi'n yn gallu siarad yn tra wneud pethau suspenseful. Oh gosh. Dwi really ddim eisiau marw. Os oes na sgarbod yma, neu skeleton, os yna skeleton yma, dwi am pwnsio. Phew. Ha. Heiarn. Yay, guys! Fwy, na un heiarn. Yay! Hwmwy, na un heiarn. Ma na ddau. Dwn. Cash money. Dwn. Room with honeys. Dwn. Cash money. Dwn. Sorry. Dwi'n sorry bod dwi'n canu. Okay. Wel, gwna I lot o stone cobble. Cobblestone. Cobblestone is life. Cause that's the way, cause I'll punch through you like a knife. Dylan. Sorry. Dwi'n really sorry bod dwi'n canu. Fel, dwi'n gallu helpu. Ond, wel, dyna ddiwedd episode 9. Achos dwi'n gadael ar cliffhanger. Achos bod dwi'n mean. Bod yn cool dod so yma. Just kidding. Dwi eisiau bod yn hwyl. Yay.